Mr. Simon Hlagala Mokoni ke na tlang go tisetsa Jona ka botlalo ka go rialo e re ke no just ba ka se nke ke ka kwa a go yena ka fale nke ke no mo fa se ba ka se Mokoni thobela ka kapa ya radio re gona ra lena mongaka morena aha motile tshwe e nape o motšie ke moka o nape o mmotse gore na o swereng ka moe go tswa ka kwa tlong tša baroka ka fale a ke le tamishe go ka khati bana ba sebata khomu ke sa le ba le bogapuru tša mphenya dingwe mataba bo pholo mafula thaetša ke tswa ke le ka kwa ditlong tša baroka ke le swaretse body butter ka gare ga body butter ye go loketse ntho e bitšwago lephakama e la gore go tlotse ka yona dilo tša go ka moka di tla ya godimo se ka hlele di theogela fase ka body butter ye e humanega ka 300 ranta ka kua go tlotša baroka jale re bana bešo ba le gore ga ba bereke ba shota mebereko dilo di hlakahlakane bana ga ba nyalwe ge ba kry-ile body butter ye tšohle di tla ba latela di ba gabotse ke ya go tlola ke tlola fole re ya go e ngweši e loketšego sondela e šomišana gantši le baloi body butter ye ka re batho ba bantši le tshwenya ke baloi ga le roba le bošigo o lela go kitima dilo le sa tsebe gore keng mara go o kry-ile body butter ye nago le lephakama ka gare a wa motheletši wa rena wa MCRS FM go tlotse ka tša ditlou tša baroka kgolwa nna ngwanešo ke bone maloba be re le ka mokopane station re kry-ile batho ra ba botša ka yona body butter ye maabane le lekgolo le re fitlhile ko SK re bolela ka yona taba ye mamohlabela re tlile go radio ya rena your friend to rely on e tloša le digateledi yona body butter ye go ba boroko ka gae ya ba shebeshebe ya re hlehlile ka tsona di-product tše tša tlou tša baroka go ba go fitlhelela mo lekgono ge re tla go radio ya rena MCRS FM go ka kapa ya rena radio re tlo tsebiša batho gore di a humanega ka kwa ditlong tša baroka body butter ye le humana fela ka 300 rand a ke kitimele go foam bath se ke se sepa se se loketšego ntho e bitšwago sondela go tšhela ka metsing o swere foam bath ye tšohle tše di go timeletšego di tlo thoma go boa go wena ka gore sondela e ka be le leina la Setebele kapa Sezulu mara bona re ka Sepedi ra re ba re di a boa di tla ka moka go wene ke sepa se fela se o se kry-a ka kwa ditlong tša baroka ka 200 e le go yona 200 rand o no topetša ka moo hlapiša le bana le mokhalabe ka moka ga di kgethe gore ke sa motho o tee di šomiša ke batho ka moka fela di kry-a ka kwa di go tlou tša baroka a ke kitimele go e thata yona le kry-a foam butter e le kry-a ka 200 rand batswadi baka a ke bušeletše taba e le humana fela ka 200 rand ene ge le ka kry-a motho o mongwe a bolela taba tše e se wa tšwa a sa tše go tlou tša baroka le tsebo re ka be le ke ba le ba di-scame ba thomile le re feng bona ka pelanyana bontate ka kapa ba tlatla ba bona le crew ka moka ya tate Moreme o ba tlatla ba bona le ba molao ba tlatla ba leletša ditshipi ge le re mo ba dira taba ya bofora a ke late nngwe ke swere Ora cleansing oil jale ye ke ya di-stroke batho ge ba teile ke di-stroke dipeini di-businessman ba dikgwebokotlana le šomiša ye go ka go tlola motho o molomo a tswang ka gae wa na go le kgwebo kapa le ya mebithini e bima wo batho ba tswa ba hlapileng ka tša bona le lena le šomiše ye cleansing oil le yona e tswa ka kwa go tlou tša baroka le nna ke le Mokoni ke re theeletša mfa le ihumana fela ka 800 rand le tlola nako e kgolo le nnyane ge le ya dikopanong tše kgolo le yona e tswa ka kwa ditlong tša baroka bjale ke re bana bešo go anegela ke go tingwa nna ke le Mokoni ke re šao a mabotse a go hloka sekutu ke tswile